дар шаҳри ҳисор ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон иншооти ҷашнӣ пурра мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, корҳои созандагию ободонӣ бо маром идома дорад. Дар 5 сол 1809 нақшачорабинӣ ба инобат гирифта шуда, иҷроиши он ба ҳолати 1 августи соли ҷорӣ 1848 банд таъмин гардидааст, ки 102 банди фоизӣ аст. Аз иншооти ҷашнӣ ба истифода дода шуда 639 тои он гуногун таъинот буда, аз ин ҳисоб 1034 ҷойи кории нав таъсис ёфтааст. боиси шукргузорӣ ва қаноатмандӣ аст, ки ҳамагон дар арафаи ҷашни бузурги 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. Мардуми шарафманди шаҳри Ҳисор барои бунёди муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои миёна, сохта ба истифода додани синфхонаҳои иловагӣ тамоми кӯшишу ғайратро карда истода. боиси сарфарозӣ ва хушнудӣ аст, ки мардум дар ин рӯзҳои фарҳангӣ, дар ин рӯзҳои идона, дар ин рӯзҳои пур аз шодиву нишод бо як рӯҳияи гарм, бо қалбҳои саршори пур аз меҳр баҳри ободиву зебоӣ, баҳри пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон камари ҳиммат бастааст. ин раванд дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида, ҳадафи асосии он таҳкими инфрасохтор, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба ҳисоб меравад. мо сокинони шаҳри Ҳисор шукрона ба лаб дорем, шукронаи ваҳдат, шукронаи истиқлолият, шукронаи сулҳ, шукронаи дӯстию бародарӣ, ки имрӯз орзуҳои чандин солаи қалби хешро амалӣ гардонида истодаем. ҳамарӯза дар маркази шаҳри Ҳисор, дар маҳаллаҳо, дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот доир ба пешвози ҷашни бошукӯҳи 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тантанаҳо идома доранд. тасмим гирифтаем, ки ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо як рӯҳи тоза, бо як илҳом, бо як иродаи мустаҳкам, бо як қадамҳои устувор ва бо як чеҳраҳои гулгулшукуфон таҷлил хоҳем кард. сохтмони биноҳои баландошона, ташаккули муҳити муосири шаҳрсозӣ дар шаҳри Ҳисор ба ҳисоб рафта, дар заминаи бунёди иншооти гуногун симои шаҳр куллан дигар гардидааст. симои шаҳр ҳамчун шаҳри замонавӣ, نه اینکه قدیمه بلکه علاقه سیمای زمانوی دیگر گرفت. این اقدام ها چخیره که پیشوای معظم ملت دائم در سخن ها یک سخن تاریخی خود رو میگن که مردم رو به زیبایی پرستی آموخته کنیم. یعنی که همه ای از نوسازی ها، گلزار ها، گلگشت ها، من باغ های فرنگی فراغتی که در حدود شهر باز از نو احیا شد، منطقه های نو بنیاد شد و گلگشت های نو و کوچه های پروتکلی شهر گرفت که خیلی با سیمای دیگر گرفت. همه این برای همین سطح و صفتی گرفت که شهرنشینی، شهرداری علیه تاثیر مثبت خود را رساند. бо назардошти афзоиши аҳолӣ ва талаботи рӯзафзун ба манзили истиқоматӣ, бунёди биноҳои баландошона ва муосир дар маркази шаҳр ва дигар ҷамоатҳо роҳандозӣ гардидааст. дар доираи сафари кории асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор аз 1809 банд иборат мебошад, ки зиёда аз 100% таъмин карда шуд. дар доираи нақшаи чорабиниҳои мазкур дар маҳал як қатор корҳо ба анҷом расонида шуд. аз қабили таъмири роҳҳо, мунфашкунии роҳҳо, сангфашкунӣ, бетонпӯшкунӣ, кашидани хатҳои оби нӯшокӣ, насби трансформатор, ивазкунии ноқилҳо, насби симчӯбҳо ва ғайра корҳо ба анҷом расонида шуд. ҳастанд корҳои зиёди ободонию созандагӣ аз қабили сохтмони иншоотҳои таъиноти гуногуни иҷтимоӣ, аз қабили сохтмони мактабҳо, боғчаҳо, бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ ва дигар иншоотҳои иҷтимоӣ. соҳаи маориф ҳамчун пояи асосии рушди сармояи инсонӣ дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат мақоми махсус дорад. дар шаҳри Ҳисор бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва таҷдиди муассисаҳои мавҷуда бо маром идома дорад. танҳо дар доираи сафари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Ҳисор 8 муассисаи таълимӣ иборат аз 107 синфхона барои 5136 хонанда дар ду баст ба истифода дода шуд.
дар асоси дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, муассисаҳои томактабӣ, бино ва синфхонаҳои иловагӣ вобаста ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор низ як қатор корҳои назаррас ба сомон расонида шудааст. зимни сафари кории пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри Ҳисор 4 муассисаҳои томактабӣ бо фарогирии 640 нафар кӯдакон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Инчунин як муассисаи нави таълимӣ ва 7 биноҳои нави таълимӣ бо шумораи 5140 ҷойи нишаст дар ду баст барои хонандагон мавриди истифода қарор дода шуд. Дар доираи сазовор пешвоз гирифтани ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор 113 синфхонаҳои иловагӣ ва инчунин 4 муассисаи нави таълимӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст, ки дар он барои 20430 нафар хонанда ҷойи нишаст фароҳам оварда шудааст. ҳамзамон 4 муассисаи томактабӣ барои 34 гурӯҳи кӯдакон бо 640 ҷойи хоб сохта ба истифода дода шуда, дар муассисаҳои мазкур 125 ҷойи кори доимӣ ташкил карда шудааст. дар асоси дастури пешвои миллат, ки дар паёми навбатии хеш таъкид намуданд, ки ҳар як деҳае ки иборат аз 100 хоҷагӣ аст, дар он муассисаҳои томактабӣ яъне ки сохта ба истифода дода шавад ва дар шаҳри Ҳисор низ ин иқдомҳои наҷибона ва маорифпарваронаи пешвои муаззами миллат низ роҳандозӣ гардида истодааст ва имрӯз мо шоҳиди он гардидем, ки аз 4 муассисаи томактабе ки мавриди истифода қарор гирифт, 3 тои он дар деҳотҳо ҷойгир ҳастанд, яъне ҳар сеам аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардидааст. яке аз ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзода дар ҷамоати ҳисори шаҳри Ҳисор ва сеюмин дар ҷамоати навоботи шаҳри Ҳисор ва дар солҳои минбаъда низ ин иқдомҳо низ идома меёбад ва аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳукумати давлатии шаҳри Ҳисор ин иқдомҳо вусъати тоза низ касб менамояд. рушди соҳаи саноат яке аз омилҳои асосии пешрафти соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии мамлакат ба ҳисоб меравад. солҳои охир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар бахшҳои муҳими иқтисодӣ ба ин соҳаи афзалиятнок таваҷҷӯҳ намуда, дастовардҳои саноатчиёни шаҳри Ҳисор дар ин самт назар расанд. бо назардошти аҳамияти муҳим доштаи соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон соли 2018 зимни ироаи паёми навбатии худ ба парлумони мамлакат, ки фарогири самтҳои дохилӣ ва хориҷии кишвар буд, саноаткунонии босурати кишварро ҳадафи 4 миллӣ эълон намуданд. ҷиҳати расидан ба ҳадафи мазкур аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор чораҳои мушаххас роҳандозӣ карда шуда, то ин давра аз ҷониби соҳибкорони шаҳр ва бо ҷалби сармояи мустақим 65 адад корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ бо таъсиси беш аз 600 ҷойи кории нав мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин давра соҳаи саноати шаҳри Ҳисор ба таври назаррас рушд намуда, дар заминаи ба кор андохтани корхонаҳои нав сокинон бо ҷойҳои корӣ мувофиқ таъмин карда шуданд. корхонаҳои санъатии шаҳри Ҳисор аслан дар самти истеҳсоли масъулияи сохтмонӣ фаъолият намуда истоданд. аз ҷумла дар шаҳри Ҳисор 18 адад корхонаи ғиштбарорӣ, инчунин корхонаи истихроҷи кӯмушағал, маҳсулоти оришӣ барои бино, коркарди санг ва дигар маҳсулотҳои ниёзи мардум фаъолият намуда истодаанд. ҳамзамон бо мақсади ҳарчи бештар коркард намудани ашёи хоми маҳаллӣ дар доираи сафари пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон корхонаи коркарди пахта бо иқтидори 54,000 тонна пахта дар як сол ва коргоҳи истеҳсолӣ дар заминаи корхонаи мазкур, коргоҳи истеҳсоли равғани растанӣ мавриди истифода қарор дода шуд. имконият медиҳад, ки сокинони шаҳрро бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин намояд. коргоҳу корхонаҳои саноатӣ дар асоси дастгирӣ ва имкониятҳои мавҷуда бунёд гардида, ҳаҷми истеҳсолот низ дар ин замина ба маротиб афзоиш ёфт. корхонаҳои саноатии шаҳри Ҳисор ба истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук, масолиҳи сохтмонӣ, маҳсулоти хӯрокворӣ, саноати мошинсозӣ ва дигар соҳаҳои афзалиятнок машғул ҳастанд. чандин заводу чандин корхонаҳои саноатӣ бунёд шуд, ба истифода дода шуд ва барои ҷамъбасти манин
مرحله 5 ساله که صنعت کنونی بود در این مرحله هم گیم که خیلی با ساختمان های نو شد، انشاءات های نو شد، کارخانه ها به کار در آمد و همه در مجموع گیم که هم برای رشد شهر داری، هم برای بهتر شدن غنی‌گردانی بودجه دولتی و همزمان برای عملی گردانیدن همان هدایت های پدرانه پیشوای معظم ملت در محل این مساعدت میکند و برای سطح نیک و احوالی مردم خیلی گیم که تاثیر مثبت خود را رساند و اون هدف اولیه که در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی که به زندگی شایسته رسیدن این قدم های استوار کردی گیم که مردم شرفمند شهر حصار و در نتیجه کارهای عملی شده از آن شهادت میدهد که مردم شرفمند شهر حصار اقدام های نیک سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت را همه جانبه دستگیری کرده و در این زمین گیم که به دستاوردهای بهترین باز نائل گشته ایستاده. در زمان استقلالیت با مبلغ‌گذاری حکومت جمهوری تاجیکستان شهر حصار و صاحبکاران و سهم اهالی راه‌های اتومبیلگرد تجدید و نوسازی کرده شدند زیرا حرکت بی‌ممانعت واسطه‌های نقلیات از بسیار جهت به سطح و صفت راه‌ها وابسته است. در دایره سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شهر حصار 51.8 کیلومتر راه‌های محلی اسفالت پوش کرده شدند. همچنین در دایره آمادگی با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر حصار 58 کیلومتر راه منفرش کرده شد. 244 کیلومتر راه‌ها در توازن موثر قرار دارد. از این 22 کیلومتر راه‌های بین‌المللی، 85 کیلومتر راه‌های جمهوریوی، باقی مانده راه‌های محلی میباشد. در 6 ماهه سال جاری بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالت دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب صاحبکاران 82 کیلومتر راه‌ها اسفالت پوش کرده شدند. بغیر از این 48 کیلومتر راه‌ها بتون پوش هم کرده شد و بسیار راه‌ها را برای لطاف خوابانی و این کارهای آبادانی تا به حال ادامه دارد. دستور راهنمایی مردم ما را یک الهام بخشیده است که یک جور شده برای آبادانی و راهسازی و ساختمان‌های انشاءات با یک شوق و هوس ساخته ایستادند. سوهای تندرستی در دایره تدبیرهای جشنی با بنیاد مؤسسه‌های نوی طبی و بهسازی اینفراستراکچور رشد می‌یابد. سوهای تندرستی در شهر حصار یکی از سمت‌های اولین درجه سیاست اجتماعی به شمار رفته دوام 13 ساله اخیر با مران رشد کرده تا امروز به پیشروی‌های نظررس نائل گردیده است. در تمام دهات مرکزها بنگاه‌های طبی از نو سازی کرده شد. در بسیار جا بنگاه‌های طبی از نو ساخته شد و در بعضی ده‌های دوردست که عموماً نقطه های طبی نبود، بنگاه های طبی نبود، در این روند مردم با یک دل گرم باز به ساختمان این انشاءات شروع کرده. چندین عدد انشاءات های ساحه تندرستی به استفاده داده شد که این هم به صفت خدمت رسانی طبی در این مرحله نوین باز یک تاثیر مثبت خود را میرساند. مبلغ‌گذاری سوهای تندرستی منتظم زیاد شده وضع تامین مؤسسه‌های طبی شهر حصار با تجهیزات حاضر زمان و نیروی کادری سال به سال بهتر می‌گردد. مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار در همبستگی با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان و در پیروی از دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت نوسازی‌های ساحه تندرستی را ادامه داده ایستاده است که تعمیر کلی شعبه‌های بیمارخانه مرکزی، بیمارخانه بیماری‌های سرایتی، بیمارخانه بیماری‌های پوست و زهروی باعث بهتر شدن صفت تشخیص، معاینه و طبابت بیماران گردیده است. امروزها بیمارخانه مرکزی شهر حصار با موثرترین دستگاه و تجهیزات‌های طبی تامین می‌باشد و به ساکنان خدمت رسانی بلند طبی را رسانیده ایستاده است. روند کارهای سازندگی و آبادانی در شهر حصار نشان می‌دهد که تدبیرها بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان نه تنها خصوصیت جشنی بلکه اهمیت عمیق اجتماعی و اقتصادی دارد. جهت در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی من در حدود شهر حصار در سمت برنامه دولتی کبوزدارکنی زیاده از 110% نقشه پورا اجرا گردید. در سمت آبادانی باشد مردم دست جمعانه در یک جایگی هر شنبگی گذرانده پورا در سطح آبادانی و تازه و آباد گرداندن وطن عزیزمون سهم خود را گذاشته ایستادند. توسط رشد اینفراستراکچور بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و طبی اینچنین تأسیس کارخانه‌های صنعتی زمینه‌های استوار رشد منبعد شهر فراهم آورده می‌شوند. این روندها در مجموع با بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، تحکیم ثبات اجتماعی و رشد استوار شهر مساعدت خواهد کرد. اکنون با قدوم فیضباری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان شهر حصار باز هم زیبا و معاصرتر گردیده برای ساکنان
شرایط و کار و زندگی از این هم بهتر مهیا خواهد گردید.